aprang sila ikta lapan chini ikta Munna Prasad cold drink stock adimu adim lagi di Pupan Baril railway track adu Ibiadim hiji mimela pente kamen-ui adim Arni ki sodim mate hong chatai long masi kibi lake aron kali rat Dipu police station ka paru dipu hitia long mat inut Munna Prasad pu number ke padukana long nadak business ke claim mate sai ke claim padulo alang li sai ke claim lake cold drink juice lapet alang ke supply mate alang ke ron adukan mate wholesaler si alang li tumsi claim pon La songbong public mate chirok tok inut bahinya tum khansi godam mate stock adim along an hormu kibiadim akili mate hiji mimi an pinadim si kibi juice cold drink lai hue hormu kosonsi public aphan ke pajun lake akili li tuang jet arona teng klote lada atibin lapente insam jet adim si alang li pinenji non ke army arbe ke terker along si biro lasi government arona teng pen pulu lepin department aphan lang plot si lahayat asai mate ke claim public atum department aphan complain alo joint director of health service aphan chitong damsi alang litum complain letter sitame ilo ladet pen api department atum alang litum kipuat teng pulute action mate arona teng pen insai popusi alang litum lam chak chipudung pusi birta udulong Lasoteng punde cold drink ki jona tum a ok mimi de ji kalima department atum pilo mataji complain letter pidera phi langin jima mate arona teng pen insai hygiene lake mo porsi eglong news desk report news 24 Tarbianwa